Kirigaira nwethirite wina kaita ke Antone abeti ntinyari kinyo Nteto wa PHINEAS IMAANA na tukiambiria Nteto chetu ndikire Nteto chekebani ati nende akaribantere chekairo nigesyo bunge kyamariba mukirite kana iba ukirite nende ikarika rekimako na arabatrimite kana kakyumya kimwe katende ni achukuru ya primary ntereyo ne karika rera nende rethirite Antona kimako na kinya mudhuru mnene aranende kinyanto kimbire bethirite bakya amataro bebukane na yubya koryo kidira ne bakona batyomba kurerana baonto abethira paibata ya mwarikyo Nteto Martin Mugambi na Nteto yakeba Ariga magegania mararara ntorania kaironi wandia chogoria kana kare kagenke gagintu kiumia kimwe gakwithirwa akira chini gya chukuria gutindea kaironi otugo bobo kuringana na mukaria wa chukuru enu karegirwe kagenke gakirira araumira na gukethira kaigiritwe egite nikira chini kimwe gya chukuru enu kana ndegure kala gintura tojotuko Kinambe seko kakulana ndagenda kadakiratini ukadakiratini ndalinge chairman walingira sabuiria nabaraje kwana kana bakana meba karuda ana karagirite uri aloka ya skulu no karagita kana kunyamya kana gira wigulu Mutembe wa kiraoni yo mo wa kurubantura na nkinya murugamiri wa nturia kaironi ugite kareterwe kagenke gaka ago kinyara kathuki ago kararia kenda thingatira mutaratara wa kithirikari Watchman woro notice rekana alingira chairman yandingira ikina bidi mbenye na kumuji wakwa tuge gutem turenda gujukia responsibility ukandegwire kanjukie eno ntone ni village elder na nkinaria na nene ndaba notify ngujukia kana na riu twena kwa muji gwakwa Nteto chia kagenke gaka kwojo ani kujiritwo ichibo wa location ya chogoria twenjoji Mutembe akiuragia gina wakana gaka kwebumiria gwikana kararutirwe kirathini gia Kaironi Primary School gegatiganirie nao kana kairitu kena ukuru wa kiumia kimwe gina wa mwana ou mwana wa safe na gutia ja abandon mwana no ntonia mukamatite mieri ukenda na nte kuona gitumi kia mukamata mieri kenda ashoka amota niejire mwana wae tho guketha kwina procedure ira ikathingatwa akijukia mwana muthia ekuruba nture nu barameneria ikarikarire turiga kirwa ginala ina stress kana kae kali omoyo ni aurire wega no ntu ataulaga kana tuli nako mukuru wakwa riri aramburirie kaneje na kana no kandaugire kana gatirala kirathini neje nako no kalandetere kana nkinalala nako gikairia na ni kana healthy ati kuonekana kena thina no uriku no gucokeria ngai nkatho no ntukana ke moyo na niga gushughulikirwa ni thirikari kurega gekara kiripotera Weru weekend kuma gichigo mbunge kya Mara mbetagwa Martin Mugambi na ngeno kuna atinende kile mwanto yegi marando ya siasa kari aba stage ya kwanjilonde ne adiroro jene Gembe Central bakuda bakiura kiaura thali ko kigite kyongabana ndene account ya Meru kawira mwangaza utira nene na kuingia mawira ne yaredirite ebe kaira kinyayo batetheria kenda kona ngwena wicho na mwato yontuko nontu bravo wete nendi bakwirigira bukethira bukinga kwa kendo bakuna notira nendi bakuda bageta na mbere na uturo na njira empudo kawira mwangaza nerigeri kwithira kinyonda kwa momentuko ya Alamisi kiumia kene ndiara ontubrabo atira nwengabana obadatu wa county ya Meru kana kwina ntora yeta ka Meru oyango sokere nkatho buruka twina Weru ko kwinge kana Weru kwa njabu no nto mweshimiwe tora twatarenga bana kawira mwangaza itokuwa ibweya no nto tuwetikia twebiyana ba the world kawira mwangaza akaombo tutirangwe embeya no nto akombo torikana batu yega tolanire batu tolanire pio so itokuromba kawira mwangaza no nto ni wete kwa bizo like 25 okuma no nto no kumere mweshimiwa ugyakolo ibatwe bara bio mbeta wa Simon Githima ndio mo vijana vya stage kwa Njilo na kintu kiratumba kwa ririto vijana kiatu kienda mweshimiwa kawira mbisho kawira mwangaza tutethia tugera aria na tiera ro tu promise kuhusu ngweke vijana
kwa hivyo ogolelie ke vijana bibingi au stage kwa njilo batena ngoe na kintu kya mbere pio gira atu promise ra igwithura akaurerie ngoe vijana na alafu kintu kenge na twire atu boost ke biashara kendra vijana betho bena kantu kauguma kiondone bietu. Kwa hivyo kila tukiomba gwetho tukithetera tu vijana ngithetera vijana wenzangu ni aturikane tu vijana kengwe no ngwe ciegu type imbige mno iromba otureria ke county government kwina nafasi ya ngwe onto itwahuthure ndika wira mwangasa itokwenda twagire thoko onto stage kwa njilo ke wa mama betho bena thoko embeja anto akutira ngwe ciara batucumburwa mama mboka kera bondo batari kuma kabira bwana kile na kawira mwangaza nenya bwana Ruto nara national government akenya babutarire nonto bena wirigiro bena imani babwe na kwinto bira kwina manifesto babenderie na bamba witekania yo ko binko bromba batongeri babe obisine agise bira bore wananchi ibyo kareka kenda round yenge bugya bugiromba kura kubwe bote ya okasi anto watu abanyerie kada to amenyo kasundene siasa Mbereke kwithira nende hia chala waka itenekari MC wa koro twa ngende ni makena morogochora umbete kwithira akiomba nano chinda chinani bangi bakia 17 no twika nende nwenka MC mwekuru eterete akiringa yorokura ndene abarabara kete kwithira bakiringa yorokura kekithiro no ke mwaka yo makena morogochora no akuma wandi akirwa na rine direte nende kulukaira maitiana mena mambereke kwithira gichinda gitekyo kurukira kyama kya baz nikyo DEP na hiro no nende rutwire tukidronerwa ni mawira kirigia Marieta jakwa mbita Jennifer Makena wa Murogosho, the newly elected member of the Meru County Assembly kiriwandie kirwa nari na ujo newe unete rekonde na gutweka mwekuru wenka ura uthuri na kura kiri mbunge ya kaunti ya Meru ithurano ni mwaka juju na ara tutirimene na Jennifer Makena Morogocho na gututariria rugendo rwero gisiasa na nkiendo iria rugite na gukurukira mathina kathumba mwanga gutweka MCA wa wandi akirwa nari jawoni mbuge challenge imwe ira mfacete iturari na youth baba ingi pakuromba kura na youth ibarari anto be very vibrant ke kuruma na ge Facebook na WhatsApp na ndemu mtu akethira ate strong aomba kwa put down imarumi jare okerwa kiri forums challenge yenge ikurari na anto bakaethirwa bageta guchwa votes utuko michemanio yo tuko gwita ndo tundo utuko mije nande ekuruba tutiumba ngogije ewe gwita no tuko nande kinyarira antu bareto tuko ndeta muthenya indireta nkabera oni mantu oni oterobo expecting gwita muchemanio tuko ni kintu kiriko gichangiite kiromba ni bwo kubo kwa MCA okirwa nari wondi kulingana wote getorona ni into bire ko bichangiite kiro ushindi bwaku oni ntoraga na pomwe mutongeria wonthe kenda omba gutethia antu bao ora bomba kubatethia nwendage utege beyond the county na uni mbithiritwe ndi na chore bakwa pa Canada na chore ba itukarite nabo over 10 years na chore baba mbithairwa nkibaeja thina iria community yetu ina cio muno ruje na maskuru na twethira tugita ngugeu cia kwenpower ekuru kuboni ura babwirite kurima kubagurira matangi nuntu nara kwina thina ya ruje twachoka skuru na boy kwethera wateka most of the kitchens cia skuru ciari situation yithuki muno tweta tukia ka mariko na ndi antu batega mantu jau jonthe kuthithia na ndi thithia na chore bakwari pakona muntu uju tukamwagitie ageta mbere a tutethia antu anene na ndi kietu minkuga antu bakirwa barategere mantu jara mbumbite kuthithia ndi muntu ke community na bona nonthithia mantu ja maingi nkuruki kire ekuru Makena Morogocho na mataro kibore gusumire na guswatwanya totongere antere mwanya batukira kuthawa kana kuno moyo na kuonania kinya ekuru no bombe kinya woni 2017 ndarombete gite and I didn't win ndachindirwe with very few votes na butantere moyo kwa kuija kairi na ndiambuga kikinya kethira inya ethira this time tutina ekuru batari ekuru baka give up jontu
it is proved sana ekuru no batongerie na batongerie bwega na ndikinya kethira bobo karika kipindi kya 2022 ekuru betu bakaigwa ben discouraged kiri utongeria ibaigwe nionto bokarika but there is another time. Amwe na bobo make na morogocho nekete wirane na kariba wandi akirwa na ari na kuwa gatigira wandi wire tigeria nene kiweti na mbere ni kungana na nderesi nthe na kwari na ngavana omweru Kawira Mwangaza ni kenda gutigira mirandi kathombe aweti na mbere ni kuja Mwanka maturene wandi akirwa na ari kutirari na equal distribution of resources utukona eritwa kirwa na nari kwina nari location na kirwa but gutira rutererwa kirwa irura utatirio bwega na antuba kuma kirwa Mwanka gwita mairi 7 gitigate kiu nkando mbaria utege ntubara feel for this 5 years nde kuma mbaria gwita ndere bionthe utikio bena kio tenjera teroje te barabara na ndio tukuona mantu jau na ndio ore muntu afarinda nore ogutega antu according to the needs na putting in mind ingo kwera rutere rore for those 5 years patate gwato ndiko kwa mbere bura mpenda kuga nkauga kwathurana goko gusimu ja ire party ijere ngachwa ure ikagwatania eruki wondi imwe na kurega kwathurana kethera ingoge ikarega kwathurwa kaitwa ndeje titwa nde mawira kirigia rugono ruro mwanya inya ya mwekuru na thina mathuganio ni untu bwethera bwichumbura antu baingi muno kinya kumania na witia kwa ngarama ya uturo ni untu nindi bwethera bwitiera kinya bangi bakwitha bakirita moyo indi kuringana mutaramu ya imantu muntu mbige kwithira agichuma kiana korwa nayo manigyo twandeto mutukikarene thirite nindi akiarana kiana ndaitari ura kinya ni mutaramu wa thina cha kimathuganio na tutumira ripoti ye kwa kagita gaka baingi ni boba ukujiro bari na murimo jwa mathuganio jure na migambo ya gichunku ne ju depression mono kiri barabara rojerite mwanya bya gisiasa na kura ciao chitomba kung'ana nyume abo kinya kwithira batumite kigina gikingi siasene ciao na nandito kiarane na Moses Mwendia uria ni daktari wa guturita murimo juju wa Mone Therapy Center akiaria na atarite kira omba kuona mtu kamenyari na thina ya murimo juju na kiambere ni mtu kuria gwitikiria mpumira cirarekererwe kiabire ni mtu kurega kuria kiabithatu ni mtu kwithira ari na muthuro jo mwingi kiabina ni kuria maukarani na antu bangi kiabitano ni kwithira gikujira kwa gatoro kiabitantatu ni mtu kwigwa tena gitumi kinya gikari na kia mugwanja ni kwigwa no thitia maitia jamanene bangi bakethro bena kintu tuita restlessness kwa tuika mtu atiomba kurikiria ekarande atikarande arikiria atikarande ari atikarande baraniria mtu illusions of guilty mtu aribwa na abwethitie makosa ya manene na kuibwa aribunya okua aribunya kupanishwa na kia kumenya nandi guciebania na murimo juju ubati kuthithio ju uketikirio ku lose kwikyo na wethero utikwitikiria no kuibwa no ntukuiba kuiba iyi wethero no kuwa nui kwiyo ki stress to it confrontation or coping you go for that what you want ko etaki untu bo kwenda ukamng'ang'a no bona bingi acceptance wethero no sindirwe no bati witikiria no sindirwe na uheta kishughuli ingi ukambiriria ngui ciaku no kamenya utiumbika inya wethero no enderie ngari no ukaurengi munda no wone yungi bingi it speak it out wethero no kuibwa no lusite ko ntu kuibwa ibo kuinyite speak it out weta wona ne abangi na waraniria abo ukaiba suti wowe yake ulusite kwi bangi na bangi balusite na kiudi gya kwa kiri daktari Mwendia ni mtu agachithirwa ari na murimo jwa mathuganio ni mburi kubati kuthithia tigunda at the early stage bokoria usaidizi kwina counselors kwina psychiatrist bomba usaidia mtu na kethirwa netite kuraya muno ndawa cio mbo usaidia mtu na inya counseling no isaidie mtu na ide eta mtu na bati usupportwa
nubati kwithira wio mu support na bukamenya thina imbere yingia nontu eta to the extent ni tai kauma that person akauma depressed na uma depressed mtu no erinya suicide no erinya osioroa nkiripotra Nteto cia Weru wikendi riakwa rietwa ni Mutugi Kare niwe Mutugi Kare no tubande tuna kumira no tukwenda tukiona akanya kakunoka indi uketa kurincho kerete na Nteto ingi inya *812*980# gwekira nisambazie jasikiza tuni yeku. Buda, umefanya poa kunicall. Manze naomba nisambazie tu kachwani. Kachwani bana. Hauna chwani? Cheki, nijenge kambao basi. Nijenge kakeredo kambao. Hauna hata bao? Basi kaashu basi. Nijenge kaashu man. Ashu man. Buda. Brother, nijenge jo. Nikundiala la buda. Cheki, vile nimekupunguzia hiyo yote chwani mbao, ashu. Manzi mabro ni kujengana jo. Nijenge leo na mimi nikujenge kesho. Inya *812*980# gwekira nisambazie jasikiza tuni yeku. To 15 kana nkurukija getu giantu 30 bwagwatana bukalinya bamwe nabo koberaga thithie ni gakundi bakarega na ndi no ngabone Weru bona arua pende kuthithia gakundi na tubetite bonde nya baba tikundini kenda beja bona Weru bona arua bathithie gikundi beja batonye kiamburere ya simbiu batonya kiamburera kenda ntubura tukatethwa bundene South Imenti nyabo batethekereo tutienda gutethwa bamwe bangi batigwa na thina nja na itwije ara baukurukira na murigo jora bainaju no twende bonde bethire bakiona utethio tuona utethio na agwa socio bagatetheka tuona ofisine MP bagatetheka tuona kwa ngabana bagatetheka bonde nontu mwekuru ntigo imuntu utiona support uwete nyama kanisene ja tugwita Biblia niugite bumenyaire kuru ntigwa utubarikana utigagwa nawe tuthithie maketha turikane ntigo ira twina cinya kanisene na nturene ntaigwa seminars cietanwa wigawa cia couples utigagwa cia kuru ntigwa betano wakwa encourage na riu kanisa utigwa cia kuru ntigwa no beta kwa encourage kaba ikia manto jao jara jabathinagie mubango jo nkatha cietu ureterine yetu sako turi na agents betu barabare gonto mwanya wenda kumenya nkurukiri ngathimo namba 0724114444 yetu sako, your success our pride. Nubano tufakudira itite na mbere ko atanira na oni kienda to chiedo tujokera ni ati nende arimo baina kintu kya gukenera kidira moira ne arabediri baika na Iran ngotino ya Kenya kwanza mbere kidira na ya kedira ya kinga kwa yani ndini ya mwana arimo kwedira bakira ka kuthamirwa chikuru cya kuraya amwana Kenya arimo bangi ngiri ya nare 16 kwedira bakyandika wa mwandike Nteto Samuel gaishimaka tutaririe chyo Gatega Akenya barabakenerete uchindi bwa Rais Muthure William Samoei Ruto na arimo rungurwa kiama kiago KNUT barabakuga bari na wirigiro bonene bwa kwagirithwa koruti wira bwago runguro tongoria bwake bariuga ikyo gitumi baebumeria kwa wingi kuringera Ruto kura watimbaru bora kuringana na mwandiki wa kiama giki kaunti ya Tharaka Nithi Njeru Mutani ibubwa mupere uchindi kuthurwa kuu neto kwa credentive na watijas nuntu ni maranengerete kula Ruto kula cionthe nuntu kuri na manifesto kaneno tugwita chata iria umbire gutiuka Kilaftent which is a lopust one na ni tuonaga Ruto akene ukia thirikari arimo
na kithomo gikubua gigekara cia nthi ira twigucaga ma Sweden. Kiguni kia mbere kiraba kuga bakaona kumania na thirikari no na ati arimo banene amwe na anini bago batila simekaga kuruta wira cukuru cia nja ya kaunti yago tabura gukarikagita karungurwa mubango wa delocalization. It will not be compulsory. Ikethweli willing buyer, willing seller. No akanole okwenda. Kwogu that one will save the teaching fraternity arimo nuntu save their families. Nuntu most of their families irare kundivaindi. Ariuga thirikari ya Ruto ni baete wira nebo kuandikira machukuru arimo bakogana kwambiria mwanka wujite. Ne promisire within the first year akaomba kurikuruti 116,000 teachers mwaka wa 2023. Kenda na the second year aomba ku employ the same 116,000 teachers. That translates to almost half the number of understaffing we have, because we have understaffing of around 180,000 teachers. Kwa gune ukona ni arimu makagia relief, nundu te mamba kwa makiandika arimu mambi OM, na te mamba kwa neka nundu arimu makiwa mambete kuandikwa bakube monde menda kuthira. Nkuruki ariuga kiri kithomo gia CBC thirikari ya Ruto iri na wira nena bo ati bakara ithiria grade ya 6 na ya Mugwanja ikare cukuru ya primary bantu akothi cukuru ya secondary. Tuyo ni tuonaga kirathi kiu tuona tu they are very young to go to secondary schools. Kwa gu twasanje sage twika domiciled in primary schools bole ati ana inu kaamba kwa atendwa ni arimo malea maombe te kuthwa maina mo na umature maina mo. Na surprising enough kuina savela aliku about 2 months ago ya the nginya secondary schools mongo makeuza though not be comfortable. Maina tuona tu twa standard 6 and 7. Ariuga thirikari ya Ruto itiruthaga magwatho iretera arimo ende arimo bagapeja gwa mwanya wa kuruthaga magwatho bongwa bakanenkera thirikari. Ni mauga iturumbi bottom up. Kwena policy imwe iraukaga cia nginya arimo kwithura mari engaged on Saturdays and Sundays. Now which most of our teachers, most of them are even pastors, ukatuika ni maratuika compromised their faith. Nkiripotera Weru weekendi kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Na ne kumira kinde tunende tukudatu gikara gatanta kinde to chetu nkatho na ncio no tubakwithira watanirite na unikana na batwinga kwendera kaita ke ndio kedro geta kra nonto bango ya kwaya kanisa na yete kwa nyuma kaita katekura URETERI DJville na munene wakagwe ongeto PHINEAS IMAANA.